Kelatat mına ulak kelatat. Kelatat жаштар kelatat. Ötöle. Katı skorsты karmap kelatjattılar. Kim kelatat kana? 2002 жылкы жигиттер өзгелатат. Ay. Ne oldu ya? Ötöle katı skors menen gelişti. Taza, salım. 2002'lerden açko. Salım, 2006. Oyunda erkek tezirek vaqtda salım. Ulaq marağa taştalmakçı. Suda qarayız, şaşmaqla jigitler, şaşmaqla qoatırla ulaq düşsün, şaşmay жоқ. Jigitler zamendi, atcanlar çıklandı, taştaldı, oyun ketdi. Jim артында кетип бараткандар, Suda qara, tigi tapçan Jim çıktı. Kayradan ile Muqashov Sıymık. Жерден улақты көтөрүп алды 2002 жылкы. Көкөрчүбүз. Чика кел куртканды алып кет. Чыңгыз, кайрадан улак 90. Улак кимде? Sıymık'a ötkörüp berdi. Sıymık ötközüp aldı ulakты. Аксонун намысын коргоп жүргөн жигиттерибиз бул 2002 жылкы Muqashov Sıymık деген жигитибиз. Ай, казанга улак салгандай салды го чиркин. Түштүбү? Жок, улак түшпөптүр. Büyük oyun 85-84 жылкы байкелер oyunga dayındangılar. Argımaktardı alıp basmayla tartıp degende oyun kayradan ortada kızı жүрүп жатат. Жаштар ligасы, жаштар. Bayan kaçıp koy biraz bayan. Ulaktı, uragan, balvan pişiresizdi. Kayradan ulakta Sıymık. Korgoda uran. Kayradan ulakta 2006 жылкы жigitler götürüp atat. Ulakka жабышкан Sıymık. Улакты 2006 жылкы Канат деген илибиз басып алган экен такымына. Ай, мына караш. Эмне деген коргону я. Kanat bugün erken gelip karışabız. Ай. Улактын салмагы жаш 2006 жылкы жигиттер үзгөсүнө орrak болуп аткандай. Улактын салмагы стандарт 34 болду. Ulak kayradan жерде, ulakta Sıymık. Улакты жерден Muqashov Sıymık көтөрүп алды. Ulaqtın ösü 38 plus 40'a bakımda ketdi oqşat. Kayradan Sıymık. At oynatып atkан Sıymık. Kana oyundu görset oqşat. 2002 жылкы жигиттер, 2006 жылкы жигиттер эмне кайтарабыз. Коргодо уран 2006 жылкы. Ай, карачы. Мына. 2006 жылкы жигиттерибиздин өсүп келаткан ушундан билсек болот да. 2002 жылкы Актилек көтөрүп алды улакты. Ай. Ауыт болуп кетти. Вакыт болду. 1-0 менен 2002'лер уртуп алышты. Очко түшкөндөн кире берсеңер болот.
Tişleri birbirine tiyişip kalçıldap atat. Jigitler belgili Mirzabek palvandın kurtkaсын görgen jan bar beкен ya. Belgili üşüp talıp kalmayaldı. Bana boyda ünlülerle başı boş degende. Bayel kaç. Bayel. Çıkla jigitler, aşıklar çıkla. Atçanlar jekerek çıkıp bergili. Arkarak jeke. Çıkıp bergili. Kamerada turgan atlet kızmatın kılıp atat. Kızmatты көрсөtүp atat. Kaç Isu. Kayradan Ulak 2002'lerden takımındaken Sıymık'a ötkörüp berdi. Takımga bastı. Out jigitler out. Suja uақыттагы болуп калды. Уақыт. Suja. Мына бүгүнкү oyundun башкы калысы Сапарбеков ынтымак өзүнүн калыстыгын көргөзүп атат. Көкүрөгүндө галстугу бар, жүрөгүндө калыстыгы бар Сапарбеков ынтымак. Карашан командасынын 2-номердеги оюн көргөзгөн жигитибиз. Жакшы жигиттер. Уран. 87-85, ama 84-85